hoden. Yamiado. Yetimonka. Yamiado. Wonderful. Yeah. And Papa. Yeah. For you, my Wednesday. You. Anopei yeda Nyankopon ase. Se wasanso ehu ye mobo anopei. Yeti ase a na ye adom ara kwa. Yami adom ena wama yeda so eti ase. Anopei nso se de kwesiade bia no. Ye ni nyame wa pam se de ti bia no edu kwesiade anopa no nso a ye beba kasafidie kese yi so. Na yaba kenyame asem akire kasafidie etiefo na wona esese asem no ye onhu adwuma no Awurade amana aye onhu adwuma wona ese sakra nso Awurade afa won so ama wasakra inti anope sa pam na ye ni nyame wo no eno ana egusu ise nye sa pam na ka hwe nsu eto na dua bana obi ada ne mpaso nanso asudie da so se ewo se ne nyame ahye ye no ye beye ehye ne din enu nyam. Amen. Amen. Ti kofi anopai nyame asemo a ye eche no eye esese unya waja nshira. Yes. You have to get your father's blessing. Your own father. Yeah. Waja wo no. Yes. Ewo se unya ne nsem enshira. Yes. Unya nano enshira. Yes. Na enshira no a ebe firi o papa owo ho no. Niema bi wo ho esese koso. Sa niema na nkoso a edu ba bi ejanom so de yawo kasa. Na yawo no de be kasa no so no. Edu ba bi ya na won nsem no ebi ya ye te se no me no. Nti anope get your own father's blessing. O papa owo no. Nya ne ho nshira. Yes. Anope no na mepese ye nyina ye che. Na yen kwotrosem ne mu ntem. Okay. Na yen hwese ye be chireche won se ye de ye ba anya nia ate ene hwan ne bia na babro no na ye de ye dwuma eno de kasa enye na meti we na hwan da bi ye kan bi kura ye ketewa bi ene ye de ye mfato ho ne ye de ni a Nyankopon de amahen no a yesua fitwuro no mu no eno ne ye de ma ampa na ye ban so a ono nkronkron no kire se ne de mumfa we nko ampa ti anadwi no mienu me nai Awurade hwim me se ewo se yenya ye janhira. Yes. Na metena trosem no ho saa. Nti anope mum de sekata manka akenkan doso but ode oye ni bebre saa aya enhyela moa nipa bebo afana adwumti baabi baako mienu nan num bi ena yebeje mu agum na wankasa nso de atoto ne trosem no kan ho se esese unya we janhira na nti anope fa mekọ Genesis chapter 49. Genesis chapter 49. 49. Yeah. Genesis chapter 49. Verse 1. Ekosi 5 no. Okay. Na yenhwe nyame asem ewo ho. Ene Moses nwoma edikan a ye Genesis no. Yeah. Eti aduanan kron chichemu baako ekọ no. Wanti Awurade asem. Etifi asem ne say Jacob Ishra Nemma. Jacob Ishra Nemma. Jacob Oshra Nemma. Ndina Jacob ye eja. Yes. Oye papa. Ampa. No Oshra Nemma. Yes. Kenkai mami. Akenkare say. Na Jacob efre ne ma se. Momoabua wano. Na menka mo de ebeye mo. Enna a edi akire no mu. Mento aso. 2. Jacob mma munhia na muntie. Muntie moja Israel. Ruben mabakan ne wo. Mahoden ne memani ye asifri. Wo broso edidie mu. Wo broso tumi mu. 4. Wo hihim se nsuo. Enti wo kan die be free unsa. Efri se ofro waja nnaye. Enumuna ugu ehufin.
mempa na ofrey mento aso 5 ne say Simon ene Lewi eye anuanom won krante eye enieden akode mekra enko won aginamu na manimonyam nkofra won asafo mu efri say won abufuo mu na wokum enipa na won ahokyere mu na wosay anantwie 7 wose wadome won abufuo say eso ne won anibre say emu yeden mecheche won mu ewo Jacob mu na mabo na hwete Israel mu edru Juda so 8 Juda wona wunuanum ebeyi waye wonsa ebetia watamfo konso waja ema ebekoto wanim jataba ne wu Juda hanam so na wode anyini meba hanam so na wode anyini meba ose okotoi obutu se jata ene jatabere hwan na obehanya ano 10 ahempoma remfri Juda ensa na emrahye poma remfri ne nan entem adikosi se sodifo a aman beye setie amano no ebeba. Amen. Emphasize wansa. Yes. Anopei no nyame asɛm a uti no mayenti ase sɛ apart from nyankopɔn a ɔnam ade boso enam kwan wanwaso so bo nipa no nipa bia oba asase so no eja ena nyame de ahoden efa ne mu for ba mu ena ode ne ba asase so inti ejanom ewo asudie ene nye Father's Day but nyankopɔn anope asem ode eka kire nse ewo se ejanom ani di wo machi ena esese emanso ebre won ho asema ejanom yes na mo wanya biribi pa senti a nyame de mofra no fa wo mu baaye no aye adwuma yes inti wo hwe onyankopɔn etirimu po ewo wiase a wo de Isaac be wo Jacob no yes eni eso a Jacob onyankopɔn be hyira no Jacob emu ena Israel musua nyina epie fi baaye ti asesa yes na emusua eno enipa woro a Jacob wo wom no one ma be se enum ena wo sa enkwala ni nyina ne yiri Rahela nanka odono a okotra ne wofa Laban nchen se nka obewale na osom ya nanso wosom wie mfie nso a ye de oba ne bebre no ye kofa Lia e de bre no Lia mu no ena obewo na Rahel abawa Lia emu no obewo enkwala enum a edikan enkwala enum no Ruben ena afe Simon ena Levi ena afe Juda ena Isaka yes enum no ho asem na no pay me pese yehwe na sa enum no ho asem no obapania no odikan no eye Ruben na ne otoso no eye Simon ena Simon achi no Levi ebaye Levi achi no ena Juda ebaye ena Juda achi no Isaka baye sankwala nyina o ma me din de Lia yes na Lia wo sankwala yi no nanka wo ye numu o di kan no na o papa no hwe se bibi be fi omu a daate obeso o hira o mo hira o na so wo be hwa Juda pe ena oyi bibi a eso Jacob wani enti Jacob nkokura bomu a wo ba bewu no ena obo se ne mani nyina enkwala dumienu a wo wom no dumien san badana de yenim senti a Bible no da bia no no wahi na fim yes enso wo baba e frɛ no Dina na sa dumienu no ena ohia wom ena obewu nti okanhyira ene daache ni ebeba emofra no so ni obetimi aye yes anoba me pesa wo ye ja aya wadwene konkwada no so na wo hwe wonne na wo hwe won daache yes na mabiribi wo mu a watimi akasa na
Jacob eshase say odi nshira anase odi de won mu ba but o shase no ne ba eye Ruben a woye ebakan a anka ono nesese nshira ebetena no so na enkwada na edi na chi ni nyina no omu follow the steps no Ruben nshira efi na jabaye no na nye de na nye de kofi nshira na efi Jacob mu eba Ruben so no na nye de na nshira wo de baye no kan verse 2 or 3 no na tim hwe Ruben nshira ne papa obewu odi ma Ruben ane mi no say Jacob mamunshia na muntie moja Israel Ruben mabakan ne tie Ruben de no Ruben mabakan ne Ruben mabakan ne mahoden ne manu onyam asifri enti first born bia she ejanu onyam kofi sa wo be di kan a na be ma no wo se wo nso wa ye be ma wawo enti wo se manu onyam ene masifri ene wo a wo ye Ruben wo ye mabakan mahoden ne manu onyam asifri ene asifri wo bro so ene die mu na ka wo ye bapani ni nti ka wo bro so ene die mu wo bro so tumi mu wo hihim se nsuo enti wo Ruben kan die be free wo nsa na so Ruben me ka kire wa kan die ya wo ye me bapani e be free wo nsa every say wo fro waja na ya wo ne wo papa yire die praise God hallelujah wo free waja e be enaye ne pa wo fro ye edubiri bia Ruben ene ne papa what they say akwa yire Bilha ono so no ya akwa ma Jacob yire no baako na oni Ruben at a point in time Ruben ne sa ne papa yire because ya bawa kro ne na da wo de yira oni ne die na o say na jate into o say can die be free wo nsa enu nti me catch you say wa can die e be free wo nsa every say what was that me tell me say ya point ni new I just ofiti ya no ka asema enye kire no every say yeah every say woni waja every say wo furu waja na ya enu mu na ugu ahufin mempa so na die wo furu ye entidia no ka to e wo wie ye and the 5 ne o se ono 5 ne 5 wa Canada na wie 5 enti shira e free Jacob anum eba ene se wakanie e be free wonsa every say de wo ye ni ofuro waja empa ene ne yere edaye enti na kan wo se nhire bi e pie fi Jacob anum a ebe ma Ruben na braba ye na so Ruben abrabo nyina no nye bo ye nyina nye kofi is the door so no pay so oba Genesis chapter 30 verse 14 now Ruben you should be edi kan o mame Genesis chapter 30 verse 14 Genesis chapter Moses ngumedi kan iti eduasa anya sa ya njemu du 9 no njemu du 9 14 say I feel na be 14 no 14 say na eyo twabre mu no Ruben friedi Ruben kwafu ekohunu du dem ewo wurem na wo de bre ne na Lia na Rahel ka kire Lia say mame obadu de yi bie ni bie mento aso 15 na o ka kire no say no so say wafa mi kunu na wo rebeje me badu de ni bi enso ana na Rahel say obadu de nu nti ma one wo nkoda anadwu enti Ruben no ono de oba no ase boni nkwa no de be fie wakwa afu makonya aduababa ode bre ne maame no ni maame agina so ema Rahel bisa no se omma ne ba omma no sa aduaba no bi eni nanso Lia se se mema obia age se omma me kwan na goze na omo pre na ho na me ni ukuru anase ye ni yakunu mimene ne koda enu me da so enso me ne koda anti Ruben de bia no no de bibe sa Ruben ya nko so ena ebra Jacob ba Joseph yes omo wo nwura mo hwe nwan na yesuma Joseph se won fa aduane
enkoma ni nuanom wo nwura mu no wo bedu nwura mu ho no enna ni nuanom saase se wo bo Joseph wo pose o da so for no na eba no moma yenko no ba na wuru bi gira wo se pani so wantimi ans sankwala na dwene se de papa de ka chense na ka ni be free ne nsa ka ni be free ne nsa gira ho pani ba ta se pani wo pani aboni ne free so ba anobetie wo ya bab kan a maniama bemfi wo ba na wo ja etimi yeshirawo papa na asemu ne se de wasi abo point ne na mate sa asemu ya se yi papa bobenti enwura ho no ni arobi ye kakra ne se momu ma ye nku no what you say okay nka Genesis chapter 35 ni 34 bana ni nyina obe wo mo ma ye nku no mo ma ya nyadie ye mfanu go to amenem na yenton no enti the Ruby tibi ya ne say he rescued Joseph from his brothers but the say or rescued freely but let us put in the pit never to amenem enti wo mo no na wo di there and what did Joseph go to amenem no ton no wie na wo share that fair tire say wo be say Joseph da so da amenem mu a wa ba be yi no na nka wo de nakọ enso ni aton Joseph ya ton Joseph wie ye no ni Ruby tibi ye ya ne say na ne batakali na ya wuro ye no wo chi wo dwan no ku no de ye batakali no e no de bre Jacob say abo bi ache odoba no kutwantro praise God hallelujah amen na neja esu ya at the point in time komba Kena aduane wo Misraim a Joseph awurade apagya no no wo mkodu ho a na afa Joseph ahu oma obese oyi ne ho adi kire no Ruby entimi anyina ewo Joseph wanim ankasa bi se na hyase no na bone ewo ni mu hallelujah amen bone na ewo ni mu nti Judah the fourth born of Leah and Jacob no one wo gina mu ka se ye nua Benjamin anase ye nua keto na ose ye ngofa ne mara no mi giram Masimon enye onna prison ha na ye kwa abaye de ne beba oba ye nso no eye Judah ena ka kire na ja se na papa ne ka kire ye papa ne ka kire ye se si amfa ye nua keto ya ma ye ya kwansafo spies to no to be convincing Jacob and ode ne call here at the time ye told Joseph no and as wo bopo ese ye bekum Joseph no Judah and a sorry gira here and o ka say na ye nua si ye kunna emfa so ben ni ebenya ni nyina na Jacob te panino na Ruben so what I say enti nyam ye beba ho baby are shira no wori beba ho enti edu shira so no Jacob pronounced good blessings to Judah but she Simon or the say Levi no Simon Levi no she the one so ye according to Genesis chapter 34 me build the point no na no pay Genesis chapter 34 verse 25 to 30 Genesis chapter 34 verse 25 to 30 Meaning all the phone be Genesis 34 verse 25 to 30 what's it 25 say na eda a etoso miensa na da etoso miensa eyi aka wo no Jacob ma beenu Simon and Levi a wo ye dan na nua ba efifa won krante ekokro ne so bofrum ekokum marima nyina 26 na wode krante kum Hamo ene ne ba Sekem na wode dan na efri Sekem fie ho ba Jacob marima no eba atofo no so ebe fom kuro no mu no ba atofo ba fom kuro no niam nyina fa every say wagu won nua ho fi won nwan ne won anantwie ne won mfunumu ene de ewo kuro no mu de ewo mfuo mu eno wo fae ni nyina na won ade nyina ne won mma nyina ene won yire no efae won o say won ofa won nomu efom de ewo efie nyina 30 na Jacob catch Simon ne Levi say mahame ama me ho
abon won a wote asase yi so won ma ti kuro yi won a wasase yi so Kenafoɔ ene Perisifoɔ na medie meye asafo a misua mede me yasafo abisua yi obeboaboa won ano aba me so abekume amen na wasɛe me efie nyina enti hwɛ o se o shira no etiefo ntie me ye ba o shia no obo Ruben de yes ena obebo Simon ni Levi ediebom yes asa na obeka Juda de na Simon ni Levi no nso ni enti a Jacob ka se enkranta no ena ombetoto no ene se sankwada mienu na Leah wo Jacob ma Dinah the baba Dinah no abrantie bi efre no Sikim bra okọ wa asase so no abrantie de koto Dinah mo na no to ne mo na no ne papa Hamo eba mu se ne ba na anye ne yie enti opese ne ba no Sikim no oware Dinah ena na ne nuanom Simon any Levi oni ho but obaya ye bo amane no na ga say wodi ahumobro ni consideration bi eba mfomso a Sikim adi no wanye sa wo asase no oyete se wo beti ase se wa bre ni onua ba na se nanso nia ni papa ene Sikim papa Hamo eka no obeti ene obre onwo ase sa na odi bibi to ho se so ba pre ama Sikim aware Dinah ni obeye ne se wo ma wasase so ni pa ni nyina obi entwetwetia wo twetwetia no se wo ho abete na afi de woni won aye nipa baako no aware wom ena papa Hamo yi ene ne bai ene kromofo nyina ate ase ene wo vie twa wo bia twetia meka twetia wo te ase ye twa wo bia twetia amonamono enti engadia na eto aso enye ne eto aso no se avedi Simon ni Levi ene Jacob bema kwan na Sikim awale Dinah sa bare chire na enkofo no beti ase nyina no Simon ni Levi ante ase wo de kum kase ekokum kro no mu nipa enyina fa wo de pade nyina emebe ye Jacob ya enti sani nyina so na se Jacob mu enu ti na 30 no ka se na Jacob catch say Simon ni Levi say mahame ama me ho abon won a wote asase isuo Kenafoɔ ene Perisifoɔ ene medie me osena medie me ye asafo a misua enti na papa nanka se suro se ne ne mana ye no akoye no ebe mo no kra no ye betima beto no so mere what I say pa enti na papa no o hwe ne mana brabo a wo mo bonyina at the age a wo bewu no ene wo ka wo mo ne o ma ye ene ne ye bebo mo so enti Ruben de no say we Ruben de na verse 5 no Genesis 5 Genesis chapter 49 verse 5 no be kan ho kan tie Simon ni Levi de no hwe de Jacob kan o se Genesis 49:5 o se Simon ni Levi o mo ye nuanom won kranta ye enieden won kranta ye enieden akode mekra nkɔ won agina mu mekra ni wachida mekra nkɔ won agina mu na mani monyam nkɔfra won na mani onyam so mfra wa asafo mu da se ye efri se won abufuo mu na wokum nipa abufuo mu na wo kum nipa na won ahokyere mu na ahokyere mu na wo ye dai wo se anantwie enti saade no abayi ade a eda Simon ene Levi so se ne jase oni wiase a de ono ate ase o mo ye na o mo hu ye ne bedi o machi ampa but they do Judas no na bobo Judas niam kakra time no nti mitimi ma quotation na say that make no yes edu Judas no Judas ye niam ma bobi bra ye beku Joseph ye beku Joseph de o sevu ni nia no na so o mantie eton no omukọ ekopa duane ekombire mu no eyo no no gire mu e wo Joseph anim ma wo ba say wo ba be fa Benjamin akọ na ya credit to am say they are spies wo be ya consrafo yes wono no betimi be convince ne papa Judah eye niam etene yes edu ebra ne ba ware no wo ma ne ware aware papa o ye niam eye enti edu Judah so no hwenhyira nyankopon di hyira
what is Shira Judah? Jacob did Shira Judah. Genesis chapter 49 of verse number 7. Ekono. O say 7 say. What do me on a bufu? No, Koenim. Me free uncle. Yes. Uncle Bear say. Judah the verse 9 also. Okay, and uncle 8. 8 say Judah. Una wunya no be yi wa ye. Una wunya no be yi wa ye. Won sabetia. Won sabe o say won sabetia watamfo kon so. Won sabetia watamfo kon so. Waja ema ebe koto wani. Waja ma be koto wani. Jataba ne wujuda. Jataba ne wujuda. Hanam so na wode anyini. Hanam so na wode anyini. Meba. Okotoi. Na okotoi. Okotoi. Obutu se jata. Obutu se jata. Ani jatabere. Ani jatabere. Why na obehanya no. Na why de betimi hana juda. Ahempoma be arempoma mfiri won sa. Ahempoma be mfiri won sada. Na o se na emrahye poma remfiri. Na emrahye poma mfiri won nantam. Edikosi se. Esudifo aman be yesitie amano. Aman be yesitie amano. Edikovi Juda yi na utrezi Yesu Kristo funi mu. Na hini ye no da so timo. Ono na aman betie no. Wana na yetie no. Enye Juda busuaku mu jata no. Lion of Judah. The Lion of Judah. Nyo no be etie no. Adentia Judah ya adepa. Enti Yesu Kristo anase o tracy the history about Jesus Christ. It started from this Judah. Yeah. Hallelujah. Amen. Besi root no so Boaz no so. Any David no so no. And now Jesus Christ PF mu by. That ye. Who say asem nyina no obro dia buma. They say who say asem nyina say eja o hira de ma. Na nkwala bi so ya so den omu ade se de na Ruben so ye ya. Unya hira no. Enti say yenka ma mo franso mo jare mo tiase no so ntiase se wudi wajania na wo ka sempaye dey ama wo no so na o kanya nsema se wo twini pa adwene anu abegyina de o pese o kan waja se enti de ye pese ye kan se edu se Jacob uhira na ma no ne mana ye no yes na odi hira no ho records no oboma wo wo de anya papa wa na oboma wo waja se tu ye wa bofre bi obo ne papa ndi obi zo be kira na bi aseme no be kira ye wa bofre bi odi na jatem ye wa bofre bi ane papa jo no atwi afara enhira ben no de be ma no wa hwe wa je waja se enti no aya na ye nim se sa ne ma no ena kutia ye yes na kutia wo wie na wo afa wie a wo se beifo what do you say? Yes. Ena ya ba bedu baabi a asofo dodo na no omnim ye baibo. What do you say? On hwe nipa no roots no be roots no amma nipa no ade we aba no so. Yes. Enti no obi na ye o we na say kofa we bra. But ye besa no bai atiefo te ase no say wo papa ya de pa kire no. Hallelujah. Amen. Bia na why ye bibi you have misconducted yourself. Yes. Why ye bibi a te say ama waja wadwaw la ewoni mu ko na ka kire no se papa manye ni ye pato na wontimi nhirawo sa ansa na wawu sa enye sa de ne bedi wachi odi wukwa ebedi wachi na kofi Ruby awon na mafa Ruby se bia da hofro ba maba be fa enkwala na aka ni nyina amanka Isaka menka oma aka ni nyina besi Benjamin so but sa 5 years asem liama no omo asem na meka na no pay meka Belhama meka Silpama meka Rahema yes niema omo ye ya edin chira be omo so but Ruby Simon Levi Judah and Isaka no omo yade a omo de obi ade na ne papa e kama no enti se obi ya branche na ne papa yere one ne kota na papa ne tia onjira Debi we are swording wa swording ne wodi be fie nyina won se Jacob se na wo Simon ni Levi mudi musu aba me so mudi o hawa be fie ha enti wodi de bia wo papa odoko ko a na odi akosia wo wa ma obi no dia go to police station ka ade asema Bible kan ekoso pa wo ekoso no dia go to enote na nyame kasa kire ye no ekoso na wo dia go to police station ka no dia to aban ka wo dia de bia no ne ya doso ya so sisi ati adan ya wawi ade niema wo ye nyina no enye
enti die nsira ena wagya hwehwe fi wo no ubenya anopai me bre no ya yabe ba de me ka kire on se agya no ewo nsira en gane free papa nsira ho engotra sofo bi na asese obetimi atwitwam oboa ontimi twahwe eso papa de hirawo o papa na ese uko nim na o ka kire ne se agya wo na odi mbe wi ase ma ye bone na odi ehwe nkwada na omuti o papa asem no de papa ne ka kire o de bi o hirawo me ba we enya sika wo de bebre no nko because you betimi akọ ye ade bone bi abre papa sika wo betimi akọ wiade abre wo papa nanso emfa nshira emma so hunu sa nshira no wai yes hallelujah amen enti ruby niema oye no de time no intimate bi amfa bebre ama obi opanyam sem asua no ofra mi amema no niema ruby ye bebre ne papa ka kire no se wakani ebe fi usa na wakani fi usa kofi adua na unua no ebeye anobe ba panifo Ewurade Nyankopɔn ka mo ho amen na mommra mo ho ase mo magya mo unse nkwada bi ye so wise say ne papa hwe no kra oyeyi a obehwe papa no hwe no na ni hira no kwa papa no 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 asodie da no so but sa kwada na otimi ye sa no ya me ebe kira no so hira no kwada bi wo ho a odo wagya no and I'm speaking about father's blessings yes to their children yes eno na no pay me ne wo ka na me bese me ka kire o se eja no ye nhira amen eja no ye no me ampa hallelujah amen ndi wo fie wa o baba na wo ne nam no so saa no emwa wo brother emwa wo ubetimi akwa ba na so no wapem anobei mama ye nhwe afi emma na de abufu etise Simon ni Levi bibi be fie aye be ko ni awura ya tade na bupo dito de se kan trefo me hey ugu papa ni mo ase hey we jeni mo ase na ugu abe de ni obeshira o me mako mrantie wo ko club no ade a ense hu ne ne mawadi da no me ba me ma me etumifo e na o ka trem se me ba me be wiase ade ba ko me hu ni se be wona wo fie ni bi no o me ye dwe ehiafo ma na wo se ye fie ni bi enti aya hwe no wanya wo hu dwe ne ye gotra ma me bi fie o mo no mfie fe ata ne ye fie bubu e ya takwa me enti se ye wo fie wa ye ntre fie ho ne ye gotra sa ma me ni fie e wa asene baba ko no ka kire me se e fie na mo gotra no ba tra go di he enya wo dia obi abo so fie bubu me ma me de mbaba wu ye no ogira se be ma o dia se obi abawu se ofie no abubu edu ni matre ofie no abubu no na yire ho na wunye sika da achi a wa ye ni ye ehye mi nkura apa ndo obi ho no ntimi fa ne papa nkire o papa no but and me wo father so ayo papa no Father's Day new year but minim sentia Nyankopon de asem we ma me anopa yi ni pa bebre free o dia se o situation o papa no anu no obi wo ha okoware a no akọ han obi papa wanu maguase wo ya ni guase ni na o papa no ataduane am wadi pen na wo no eduru baabi aware edu so no wo se o papa de o de ne ba nya yie na nkofo no so bia timi na obi papa wo ho na odi anim wo se go ye ne ho ade ama wo makwala ne nome na ode ma no Jacob ya odi na Jacob di shira ne ma no but o show be a character obi a suban or the kasai and the ruby no catch and na kan ye be free sa o catch Simon ni Levi say mo mani ade no so nkranta no kofisi be trezia be wi ya ho ruby asifu nyina no leadership power ube trezia Simon ni Levi asifu no omo na ye wudifu etirimodemfo me trezi kire wona me bo womo a abeduma ye kunipa wonya feeling anu ngofo bi di ade bi ato social media ye twa oba bi ti no feeling ye twa oba ti eya nasefo ni bia yes Simon ni Levi asefo no bia enkwase ebufu oba omu a daje enim na oya dia etan na obenya nhira so utwa ni ti akoji sika o so utwa ni ti akoye den o sika ni ti ansa
edi woni wie edi wo so wu ye kwakuwa mu niema ni ba ye owia na wakase obi na eye no anopai Jacob echira ruby but echira no ne mu nsam ne nyede Simon ni Levi de na nyede but Judah de ko fi ka Judah de no verse 18 no tiso biem 18 de no ka tire Judah 18 no say o se dai Judah wona wunuanu be yi wa ye what wona wunuanu wo ye five bon wona wunuanu be yi wa ye so 9 but Jacob ka tire say wunuanu nyina hia ye be praise you because Everybody be shiraw. O si Judah. Wona wunuanu be yi wa ye. O sabetia watamfo kon so. Wajama be koto wanim. Praise God. Ndi ofia na akora bi nyame pagya na wodi ahoya. Waja de pa bi akere naja. Order from above. Yes, from above. Naja ogiramu manyankopon. Enti we share ne ba no. No, I say, what na amai beti you? Kamba from what? What na amai beti him? Nine say, Jatabane would you da? What Jataba would do that? Hey, my catcher say, what ye Jataba? Obedient to you. Obedient no betimu. Adiemu. Hanamusuna would ye any. Hanamusuna would ye any. Meba. I said no can or to coma. Let's add there. Or say Hanamusuna would ye any. Meba. Kwaso na okotoi obutu se jata da bia na wa yesi wa mana hodene obutu se jata ne jata bere obutu se jata ne jata bere hwan na obehanya no hwan na obetimi Juda ahempomare mfiri wonsa da bia yo hene eno ti na Yesu Kristo odaso yo hene yes hallelujah amen eno ti na nipa kwatia Yesu atie but ade ti bia oyo hene because na sino baby of you know oya de papa order from above. Praise God. Hallelujah. Go baby. Yes. Na bana ye gu no. Ewurade ma ye hu ni ye. Amen. Say ye janom ntia simpa. Ye nye bibi hye wanu onyam. Na bana se betre na wona be pie mu aba no. Hallelujah. Nipa nyina be tie wo me bia. Anoba nyame nka ho. Amen. Amen no more. Amen. Get your blessings from your own father. Yes. Jonshire fi wa jante. Yes. Nkwada ma ya so de anoba se mo tie me a mo ntu American kom ajanchen no mfa nshira wa hwa okura ene ono nka onim wiase ke wiase wo be da bam na sofo enti manage odi ahenka ho tama obi a radio station a wa ya news no ya mawo ekria frakoma studio mikra na I mean there be no na me I'm fighting that statement say ekria frakoma ono nko na wo odi ahenkan Inti I made an antenna or say, I've read a bobo news that no every good apple newsroom. And I'm saying, I feel I won't tell me. I feel now who is that a clear from Kuman baby. Quadruple on the producer. What I say, Papa, you say, Papa, you say, no. One no producer. It is a master, a clear from Kuman studio. Why is quadruple? Yeah. And did you catch us a wood quadruple monobow? Yes. And I'll pay, yeah, can say. Amen. Get your blessing from your own father. Amen. That's a necessary. Yami Must start here for Isaka. Yes. And you know, almost the Omoya and Umishra. Yes. Rather than Mawam. Samusuna wa Obakasa. Say, dear, Yamia do Makasa for me. Amen. Sofu. Wadu me yade na da bi unu o afi na be fa frefo no so for na e ba se obi so bedwen se bia enye me ya me papa a owo me na mafoko no mu mafoko papa bi so abonte no ye hwan wo obi papa aha o ja se enti eno so ebetimi aha e ba affect o e na futu e koma e ebetimi affect se me wo despise me wo bu manim tia se me nya waja tie Edu chankrofo empelifo bia no. O me champion president tie amafo nim criticism. Ya wa criticism and you wa insult. Yeah. What you say? I can me criticize. Yeah. But me no be that. There be. What you say? Me no be that because nyame ama ye nyansa. What you say? Yes. Enti wo mo a ekwa na wadi mampani atam no. E yade de o mo. So mo ni wiase o mase be yera. Bebre. The way you need na wu go aba. Yes. And the beye dear mam say I will insult my own president. I will insult pastor, but I will criticize. What do I say? And a criticism so you the abutra na eka. Yemfa bufuo once Simon any never the bufuo
ɛna ehyia Sikkim obi aba ahoma no so. Oh, a few. Okay. Number no is 0554-820-910 and 0201-944-485. Obetimi so aboremu na yafa. Papa yento aswe. Oh, nti dia. Em to obi aba. Now the twaso having a moving pemba. Okay. Nti dia me kyerɛ ne sɛ wɔn mo edi nipa atam di mpanimfo atam no ɛmoa wɔn. Na mafo problem. Adumura. Washington. Ipacho udini bebe akase free o. Me pacho o radio no oncho kakra film aye. So be o person me catch papa no so say. O nyame hira ne papa. Nyame hira o gadi. Nyame hira o pa. Na me PC, ne papa PC. Na papa no onye o de force. Na papa na kuma da no ho. Training katesi abe se ma bo 60 years. Na papa no se ni si go no si fa ni tim bibiem. Yesi mi twan ko fi onyame anim. Yesu Kristo dim na me kasa. Eja no person a wo kana me tie ni a wo fi agume. Na me Yesu mi se ei. O so fi na kan be no wo kan. Me papa afom kwa na wo ko. Ye ni nya tie me do no. Amen. Me person me kasa wo se me pem papa sam kwa chan ma me. Asom no kwa pa na me kan na me ko mi se me do pa na chan. Na me ka pa na ba me. Na papa no me person me buru ni mtia. Me gama ni mo. Na nso ye o friend o se akosi ame ya na me ka dia mi tu ko atun so bloko mu no. Me papa nti na betina akuri mu. Mama be ware ha ni mi kun na si dan. Because of papa na se me no ko fun blo be wu. Daddy, nyame shira o. Amen. Anope me si Nyankopon fo ni shira mu so san se ni shira gu me. Amen. Ni de nti anope Yesu shira o se be tu me fo. Na man chim ho ntum papa ho. Na man chim ho so da. Ni mu ni bibie mu. Oh, nyame shira o. Nyame shira o. Ne papa. Sofo. Nyame shira o pa. Ase nyame nhyira pa. Want men aso betimi so asan bo remu 0201 944. Obi ba na wafa no why. Obi ba na de wafa. Adumura. Asha so. Odin bebe akase free o. Me ba ja me kasa free agwa. Ami anko mali. Ame patrimony nkomaye. Yo, me ba ja sofo. Na me nhyira wate. O nhyira wo so. Ani bibia ni ne edura. Wo de ba ma yen. Awofo ani mo fra ekuta wo. Na me nhyira pa. Amen. Mo nhyira wo si. Amen. Nhyira bia na wo Nyankopon nsem no. Ani nya nsem de Awurade so bi nka ho. Wo timi ya che. Ya so ya timi afiri nya ho ya ne ya manyina. Na me nhyira wo. Amen. 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 And the lies in your cry. Easy. Ure mu pena just a phone crown there, Papa. If red run about friends, name it there, Papa. Asema ne papa eda ponso no enye easy. Anu aden. Na me come on, me na we can friend. Obi baba no afa no. Omo guso omo pempemba. Omo forso. Hadumura. Oso ba share so. Pato odin bebe akase free o. Kokobin. Okay. Let's say I was saying it's here for Franchise. They do how you are, the father was in the joy and from the Sobi. And the same crime say, on Fanny the enemy, the uncoma, we didn't papa Nadia, and I see for. Now I'm on the same with the insurance. Amen. Kokobin and Chakra, the month of June, King of Grace, ABP. Also, betimi so about Remo. Adumura. Odin bebe akase free or this year. What you are tomorrow? Anope mane komaye. Anope with their papa. I want to tell them why what they and Yami Shirano. Then I come my friend in Yaman.
to find to know whom after the mapa. Mate. Yamichira usu. Bye. Obi abana. Order to us. Who said, Ma'am? I engage Ama. Adumura. Hello? Adumura. Over here, Swampa. Udime because free what is she? Oh, yes, sir. Near taxi driver, but I'm not too much. And a payment in command. Oh, with the papa, I said, you are taking a papa. Amen. Kind of a papa, in a car. Oh, no, my papa, I could see any officer. And you're also Namishan of an article in there. As soon as I got Nano. Mate. Masazi Subamini Dicacro. Mamma Dica Crow, Assassin. Assassin, so day. I know the man come Adumura. Hey, na phone ya wow there. Hello. On some friend. The patrol line mu nyenti san friend bi mu ai. Oh. Asemo. Asemo. Also akunanda so da homa wo betimi so abodre mu 0201944485 and 0554820910 yen frɛ of rebese mi no bi na gya yen prepare yenko. Papa on say ne amanfo aba fra no mo fro. Isen say ne asem da pon so no. On say ankasa ho kora o. Great. Ano odin. Great. Ano odin. Because any was have problem be because when come ma abakan fo nko a o. Obi bia so ope Insha papa dia. Ifru papa ho. Ano papa o. Ifru papa ho. Adumura. So. Udin bebe akasa free o. Oh, famous taxi driver. Oh, Staga, young boy. Maybe the papa can I manage me a ho. Me have to father lab. Oh. Like in almost 28 years as I'm home papa and my father lab me. Oh, I mean, number and blame my father lab me one thing. Papa can mate. Udim Staga. Nia o papa ntimi anya ma wa uni father's love no eno nya wo wasem eye papa na asem ono nso o wasudie kese a ono nso asem da ne so ba se de be ya unshira oh ye wo generational blessing ye de afise ye nshira ne ye dan car ye wo eno wuwu atwam ba generational blessing say Yesu maya e wo se me niwa ye bomi din say me ba Kwasi Nkansah-Founder. Papa no to say. And you say na we so ya wasra me. Enti let us seek a generational blessing. So we generational blessing dia bibia ya Kwasi dia ne yifi o. Enti Staga call papa nchan bibia o bia fa cha no. Na father's love no. Mani nya adwuma. Na o nyame be hyira wo. Ufi asase so a. Ne nyame de be fo wase nyina so o be hyira. Won so wo ma e de ani die e be ma wo. Anya sa o anya father's love ama o father no o ma nya father's love ama nti change ni ya Staga ote okay Adumura oh yamu dance wache fata why udin bebe akasa free ayo mane koma yei oh mena sa okasa yi pa but land ndimbu aye pa obetime eje ba bi kakama ye me pa aye oje ye kasa amen so ma yo say ya mo fre wo ye me so ye ma bu ma ya bu ya pa e fi ya wo fa mo fo mo ya pa mo tu se ba ni e tande se ba on mo na di so mo bu pa o mo die e ma bi na ya di na shi ni mo ana pa e nu ne se ya ni nyam yo na mi sa ya ni de ya wa da
onim enkofo bebre so mo kwa asole ba to mu o masofo eno me nko ana mo fa omunim me ye ne ye huhum agya yeah ema wo yes what I say tie banyame fie wadi sofo na tem wo fie wo fufuo kra de sofo no na wo ugu so no wo ne oma eno na mudididi wo so papa ba ko pe ene dia frafo ni yezu adumura so pacho udin bebe akose free hey host win amen 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 go fi arabu for the who say we said o mas park na send fu anyina yi a ehu hey da po etina papa enti de na me kan say we de obi asan ba so obesin fam kwa de be fa no na mo ni na ti de me kan say enko bebre ohun omo de asofo ne wo fufu omo de omo ne didi wo ye mistake so asofo na ye bibia konenche fa ho brase ko ka kire ba se de wo sopa no me nko na wo fa wo opa ko he ko si he emfa ma wo me na me ka kire wo unim chorosem ntia te o me di asofo atem sofo no kro nya ne hwe no twa na da pa so ye bibia criticize him enra na anu misi me be news kra na grada me criticize no because asole be na ye registration 3 million as no I remember I will criticize her was wa mentem obetuma ko fa basi me di na tam de menye o ma jai what I say and because ye si asole sa say o si asole a o so bi ava 3 million 5 million me register e dey no I member I said why member wonderful ono ye wo ba ye je ne say enti no criticism is better but not insult is bad enti na no pay topic we mekwa ko si Benjamin so yes the enti ana Joseph do Jacob do Joseph any Benjamin obi wo so there be okay enti go vi there wo no prepare na media na ma me na ofre the first call and na ka be ka bi say we say do si pen papa sem no and na me papa so nti na wa betra achimi so do Wesidai inseka oni respect mane papa and bia ka awale ne fa ne mepie achimi so aduru e bia ka de be kopie nkran but ka babo betimi abiti no ata se nti na me de pa masem ano no na ene so no aboabo King of Grace and then first Sunday aboabo ye hyase e wo the champion papa fie wo no mo nti ene obiara woni asole bia akono bra na betie nkyerɛkyerɛ papa e wo aboabo King of Grace eda Kofi Amuako Yesu driver me da no tena de momra na quotations no ye hwie ngu mo so amen na aboabo de bra na be heda bra betie amen asanfo nso da sante se men kan kire mo anope ye fi he ya no ye nyina ye wa asori fi ho ye ki ba ko no abedi aboabo no na so rade ye ntuhye mu ti no anope ye hia e wo asori fi ho na ya start Bible studies no 8:30 ya inti baby a wo bia no se won kwa asore a wo betimi aba asane ye ni musie no ne din hwe ni mo wo da wo betimi akoda Ghana Telecom ni opposite Old Vision School wo betimi akọ ene akosom wo asen arabo kwame asen arabo asore na ti free enyasem getoa nyagopon de oye na ehu enti no asen arabo for munyina munhia wo Destiny School Complex anopai bra mumududo na moko akoyi onyankopon aye ave wo what is Bremen Sikuma so a ubetimi akọ emosia so obekwa ko hu King of Grace asoro osofo fori wo ho afi anomase fo nso monko anomase bridge na chi funeral grounds no bridge na wo ho na chi se ho na obi adom ya asase a ye di aso na san akopi ho Mr. Owusu
a ne yere amani mu fi mu nansen ne fie ho na asɔre no akopie twabridge no na ene yen engongoso me chia Yona driver anope me chia opa wo ene yeduru anomase oje ye banner ye posters nyina topeti kro no mu a ene asɔre no awurade ma ne etumpon afi kokobinfo entie yen kokobinfo nyame ya adoma 3rd week of June ye will rally ewo kokobin a ye bie kokobin asɔre kokobinfo nyina enye krado na omhia ye nyankopon onhyira obibia yetiefo obibia onhyira obibia mabusuafo obia nyame nhyira no mikro mo hene na najase hene no mechia mo nyina anopai nyame onka mo da se ne se urade hu ye mobo a ye besan aba nyame nhyira bye bye.